Sirkal koro iseyo kod wach mar rem keto arita makare ne jogo mosebedo ka irocho ratiro maggi ka koro masira makamago medore pile ka pile. Kaluwore gi jatelo maduong' mar riwruok mar International Justice Mission Vincent Chahale, bad migawo mar doho ma pacho ka kod sirkal onego keto kenge matimo nonro mapiyo e wi rocho ratiro mag oganda kendo keto arita makare ne joma oseyudo masira makamago. Karoloso e iko mar rawera Farida Changawa manowito ngimane ka ojahigni 17 gwenge ma Mavueni kaunti ma Kilifi kano nege kod rawera moro mane ochwoye gi pala e wi gwandruok mag weche hera. Chahale wacho ni sirkal onego kaw okang' mar tieko masira machal kamano. Jukumu la kuwalinda wananchi, jukumu la kuwalinda wasichana wadogo kama hayati Farida ni jukumu kwanza la serikali. Serikali inachukua pesa ya kodi ili iweke mikakati katika jamii ya kuwalinda watoto wake, ya kuwalinda wanawake, ya kuwalinda jamii kwa ujumla. Kesi hii ya Farida Changawa tulipatana nayo katika mwaka wa 2021. Ilikuwa ni kesi ya defilement ambapo mtoto alikuwa amedhulumiwa pale nyumbani kwao, na wakati ambapo anaaga alikuwa pia amepata mtoto. Kulikuwa na matatizo fulani ya kifamilia mpaka ikaenda hakufanya mtihani wa class 8 mwaka huo. Nikiwa nikihusishwa mimi mama mtani, nilifika kwa boma yao na ikapatikana Farida hayuko. But sasa sikujua tena Farida yuko wapi. Mpaka kifo chake nilipokisikia ndio namba Farida alirudi mpaka amesoma mpaka yuko Ngombeni Girls.